ole June ni som pakhat sang ni som ni parugania mi pui awai lo ngai thaleang pu editor chibaile pu hriat a changte hi MP Rajesh Sabha tan hian ZPM party a thlem lu ani lo ti te mai hi karon soi ve sang sanga pu editor mi pui awo ka ngai dan lo deute ka han soi ve le lok tiango pakhat na chuan mizo nge in nei ten fan neya an fa ten mizo tong an thiam lo an ti mo ka ngai san be sei lo ma se ka ngai sang thot lo nia nam dang le vai fa te poin mizo tong an thiam la ya mizo meichia mizo mi pa te fa ten mizo tong an thiam lo hi ka ngai san lo zong tak ani tlat nia panheina kausan ro rel na sarkara in rol kan hrengai lo chu wangin sarkar ro rel na hian kausan le kausan hruai tu te hian o ka nei fo bik to su se kausan hruai tu te chuan kausan ro rel mai se sarkar hruai tu ten sarkar ro rel mai ro se sarkarin zuzur adu ni po in zor mai se kausan hruai tu te kha ngoi ngam se sarkarin zuwa zora wanga moi lo taka zurui le boina siam te ro chu sarkarin na takin hrem thung se silviai pu editor zora mi pui awo I channel hlu tak le tangkai taka hian kan lo in bun chok le tiango kan mi thiam zudu then khat te le khabe sep thiam then khat ten sarkarin zuzor le sian du thuan soi thina article te pon chofo thin zo khopa hian zuzor chungchang hi mi fa ti angin khabe sep thiam ve lo ma ila ka soi ve du tlat pakhat na zu hi nunna tam tak suat tu ani zu in wanga thi tam to zia hi mitinin kan ria anina an thi pha anin ruya tual an tha phangun hle bok zu rui wanga tual thana thleng ringot po hi a thunon ang main kan lamngun ani hi an zu rui in sual anin that a zu rui na that ti kan hriat fo hi nunna tam tak suat tu zu hi zalian lul su se panina zurui wangin chung kwa le khotlanga hliam pui le hliam te nau tuarna le buaina avatam thine hliam pui torin chung kwa enganga poi nge thlen thin in hre thiam nge yang ram tuile lova khosata po an tam mai pathumna zu in turin sum se nangai mitam takten sum nei chun chuna zu lein chung ko mamo ngoi an le lo phangun khom mai in chung khosakena tuara ni chu zumana tan thilruk le hral ka tambok palina khabrem thei ani lo wanga ti zalen hi ngai dan dikani chuang lo thil ti thalo sual tin reng hi khap phal lo an ni entirnan tual tha phal lo ania ruk le e ruk pong sual le dang khapan ni ma se tam reng tho kan khap ne lo wangin sual lo wanga in kan khabrem thei chong lo ba ti zalen zok mai angu kan ti ve zok mai do nem ni zu po hi angong poilu tu khi hrenengila kan khabrem theilo wang hian ti zalen a tul lo pangana dan thatak le khautak neya zor hi thil the ni lo congress sarkar khan dan thatak le khautak chu ansiama kha dan kha thatakani ma se kalpui reng the ni lo kalpui reng tur chuan dealer te tan lo na channa ni mai parukna kumsa khaza kwa sumnga pakwa piang ve to chuan ton hriat kan nga ve to zu hi chu khaudewa khap chuan into an tlema rui nok sakpo an tlemin khotlang anuam ti le zu azalen chuan atama rui po an tamin rui an tam chuan rui nok sakan tam ramchang ka nga mi changkang howa po world class footballer te po an rui boy ve fo chu ni khu keini zofa te hi chuan zuzor hi chu iphal lo bureng mai teangu zuzor du tu te hian zurui wanga har sanna hi antok ve ngai lo em niang ti le zurui wanga har sannan tonguna wangin mitam zokin tuar ve se andu em ni ti hi zona ni e pasarina rui hlodanga thia in zuwa wanga thina le tuarna tam zok dai parianna NGO ko than le Mizoram sarkarin thahnem ngai taka rui hlawa do la ya
zuzor lo soi mo hi chu sim dai teu tlana bungtlang bazar pu editor ama sain chi baile phot le ka thoron soi tur hi asei deuh dona min lo chhiar zo sakram turin ka nge na che hei tun kan sarkar hi kalo full support ve em em ama ero chu tun line mizo taxi application mang tura mi pui thatna tur tia ma the a thilaron duang hi tam tak tan chuan trana hial khopatlingin ka hria chutakara khwaljin te laka kan hmaya ballo na nan tia ama ero chu khwaljin phur rau rau po anei nung te omna rental te po ti tel an ni le chong si lo lai te hi ama khom mai tin hetianga thil ret sang nor niam zelan du chuan dor kai te chome zuar te thleng hian vai ma se aba tha om ve engkim mana san zelaya taxi bik an ret ti niam sak tum bik tla thi adik vak bik e monile athena nisa athena ruasul kanwang sot ve hetianga anei zonna chet phale zol phei chuan tuna lom lo taka om te hi member sang sari vel lai an nia chung ko pa hi tam jok nupui fanau ni an ni karing sang ni som ni pariat election result a hian alang viau mai lo mo dik tak chuan sang ni som ni pathum election a po khan opposition an ni laya doctor ma thanan driver te ham thatna a opui te kha tha ti awanga vote tu tam takanomani ma se engma arimara po an seilan le to lo hi ke ngei po ZPM support lu tu kania mani e zona khoi chathil alo thlen meu chuan ka support na atla hniam roi roi mai turi so hian vote khat pon pelo ti te hi taril ru alian ema kalo sei ve ni e tin mana po OLA application kha achanin kan mang to a khata phei kha chuan incentive te kan dong thina tuna an ti hi chu don le chu soilo register fee mi sang sari tangin cheng zanga theu choi turala ni zui ha thak don khom mai by ZPM pa pu editor ak zat ni hnoi lam te ta na au chho ve na mi pui a o hi avahlu em thingtlang palung molin ka hriat thiam lo le makkati hi kalo au chho pui ve le tiang le kha le thiam zirna chi sang sang a oma an zirna bi ka thiam na sang PhD te chu doctorate degree te po an pe thin ti te hi chu tlang hriat ani theology po min an zira BD MT te po an pasa ma se reverend emo pastor monitor chuan kaushan huanga te na tho ve nga ya min BSc MSc te an pass po in tu man scientist ti in an ko lem lo then khat zirtir tu ati an thok ve mai an mani po in scientist an in ti lo science peng khrang khrang a zirte online a thok zui ta te chu scientist chu an ni mai na lang chu ti la in BA mo MA pass te online a thok zui si lo civil service lama thok ten an hming bula engineer ti an da tlat hi makkalo ti ve thina tu in nge engineer title chu lo peta ti hi ka zo na chuani PWD PhD PA ni department te a hi chuan engineer na hi om ngei mai ma sia thok tu te title ni lovin an hming zo ka ni si Mizoram sarkara DC le na sang dang thok te hming sei dona engineer ti hming bula da hi an mani inda nge midangin kan da sak jok le ro puina chi khata kan ngai em ni le DC ni na ya engineer hi ro pui zo ka ngai tu chu ana omna department noya thok lo lo se ai me viau jok don lom ni pu editor engai ngai dan ni vele zuite pu editor nang le I channel du sangna ka hlani o veizong in soile tak tak tiang midang ngai dan la lo maila tam tak ngai dan ani ve tho ka ring zo na thak ti hi soi ka dutlat YouTube channel pakhata mi pakhat thu soi ka mu chu zo shorwan mi zo chin mi zo na thak midang ho hi chu barma sumdong ti thu hi ani ni e mar lai mara lakher chin tha do le dang dang te hi kan tong kam chuaka zo na thak kan ti fowa hei takhi ka boina ni to hnaya
Nazareth anu le pa chu mizo tong an na zan lo awangin zo na thlak ti tong kamaron ri chuaka apoi ka ti ngoi ani le entirnan purwal khoma marte kan minister putete marte hi zo na thlak an ni tina emni min hring tu kanu ngei po marani kanu hi zo na thlak tina emni tong thiam tok lo wanga zo na thlak ti ngothi dikem enge kan te na mar tam takaya mizo tong nal taka tong thei vai hon tam lu tu zo na thlak kan ti chuan tu te ber hi nge mizo dik tak chu mizo hian engnam chin nge huam kanu marani ya mar tong koi khat po shelo kapa ral te ni ya ral te tong koi khat po hre hek lo mizo kan ti a hian du tok mai la na thlak ti belkher telkher hi ke chuan a tuna ka hre lo ve tlat tong bai ho zong zong hi mizo na thlaka chiar ve hi fu lo chin hi mizo na thlak kan ti ya aizola chin nam mizo tong nal te hi mizo na thlak kan ti le du der si lo chenna hran le tong thiam lo wa hian zo na thlak ti hi kan thliar mai ni na lang fu lo takani kapa ral te kanu mar zo na thlak kan ni ta em ka pa chiang ta lo ve chu wangin ho mizo ti le zo u nau tia hian du tok mai la a tha ka ti chi peng ti po hi tulin ka hrelo pi le pu atanga chui chuan kan peng na sa to lu tu mana arei to bungtlang sauta rongbon la kan nei lain Young Lai Association General Conference om hlo maya ka chim ve a chuta an thupa chu mizo kan ni lo laifa kan ni tuma mizo tonga tong to lo tur ti kha oma he tiang na hi chu vati mizo chiam kha tulin ka hrelo Burma mi po foreigner an ni ya atam zok te hi chu wangin kan u nau te chu ni tho fapaswal po apai na tui thar theya atu po ban thei he tiang chia hian kan thi sen zom puite mani se kanin mi ran thak thei ti ro hria ta tha ang YouTuber tam tak de hian an tong kam phim khur hle ro se ami zo tong chiar thiam lo hi a thu po zinga an tang le nga la nau pang te tong kam phim khur lo le zo tong go pa lam fu thei mi alon tam hle bok pu editor nang chi tel lo nia o he thua hian ti big nei lovin zo na thak ti tong kama kalai alona ve dewa Nazareth anu le pa te maran ni chungchanga karon thai langa ni e engen ngai ve dan le don ti se aizol angai nom thin hle mai ole khati zong kha ton tumata na kan ngai thak thei chu lo ni le ta a thu tho tu te zong chunga lom thu kan soi thar le e thu ron tho zel turin clear tu le ngai thatu zong te kanin som thar le bokani e rem chan na leita zelila next video tur hi lo clear lon ram turin clear tu te kan ngen non le choni e hemi RSC damdo hi ka iya ka ei ma khanin ka zon thum hi zan hi somnga pani ania chuan kan ei ta a ka e tang khanin zale pakhat zale paruk ti anga te khan tla thata kalom lu tuka tin ka mel hi ka mai te hi aduk na sa a duk tharoi chin ang kha ni ta ma se hemi ka e tang hian ka mai duk na sa te kha are ta cái mà hi kanun hi ati harwanga chuan zinga te hian daruk le chan ve anga te hian tho lo thei lo hian min mol tu omang mai hian ka oma kamurei thei lawa ka thowa ti khan ei rong bol ten ka che a kanun te hi alim thei lu tu ka mani kan harwan wang na chuan nun te hi alo hima chuan ei reng po hi ka tuma ka du ko ka mel te po hi ati thasat sat ni in ka sia ke male ke ma po ni da thlanga kan in ente hianin kalom ve thi ni ama ka mel den khan ai ang lo lu tu to tu wang chon he dam do hi a tha hi ka ti ka pa ka thei chung chu ei hi ka tum bo ka ni kha kan ron soi a that na kha bun thum te po alo ti niam theya nun te ati harwanga mel ati thaboka nun te ati hima anwam to pani ka ei manen ka ngai to in he dam do hi lo ei ve thawang chu a thalu to pani hi kha kan soi do ni chu
sang ni som ni pani March tha khan ka chul kan serti kan thre chuaka March a biopsy kan la April a min zaya stage 1B ania min hema kadam thalu tu ka in nga ya kumthum aral to ka tia kumina khan ritte ka lawak waka pick up te ka khala cement bag te ka choya ka thana sa a ke ma chu ka in fit ka ti thona a ma se tui te kha lo pu ta a ka in check up le a March tha khan biopsy a khan cancer cells kha tle ma lo la oma chemo khai nge angai ni hi an tia cycle 4 kan khaya company then khatami supplement ka evea ka zia chuan ka ria ma se atui put kha ala re lova ka supplement e lai chu ka da ta Renata stem food cell hi ni som pani ka e mana alo re ti kha keipon ka hrelo ani som palina nga ka hre chuak a tun thlengin tui put chu om to lo mai ba ka na ka tho pon om to mi lova ka in fit le bok mani apo champhai tangin leng pu ya karin kalokal driver po shoi lovin chu ti ang khop chuan RSC hi ka thatpui ma keima nga kan sarawanga boy ve tam taka nom garinga e thil chu thatak zeta lo e ve nge ro karon ti duani testimony nei tu hi se ni ani RSC testimony kan pa hi spinal cord thalawani ya khoya ma chok wak be to lova a kal hlek chuan a kong na chhuar zela wang hi ana chuak ngai mu to lawani RSC hi kan nautin min ko hmuwa kan ei tir ve ta a box khat a e tang khan a har wangin ama a hriat em mema ke a kal tha thei to lo kha na engma seilovin bazar te thleng pheya ama pon magati em mema tuna hian box ni a e zo to a mu thei khopin a tha chake mem maya kan lom hle ani e zel po kan tumani e RSC hi lovul zel ro se Dr. Madini ole he RSC Renata stem food cell hi Malaysia tanga laklu ani a aman hi box khat hi cheng sang thum zasari sumriat manani a course khat kan ti hi box li ni in chu cheng sing khat sanga za som ni ani RSC Renata stem food cell e tote testimony pani lek tar lang lokang zun thlung le fatty liver in RSC thatpui zun thlung le fatty liver na sata wangin ka taksa thimin ayeng lo ema kadam rei to don lo niang ti in ka fa tibula hian ka soi thrin kanun hiang ngua in a chaw maya khoya ma hian ka chok peilova ka fanuin RSC a thatna te lo hria in min lo leisaka bom khat ka e ve tana atira chona lang mai lovin ka hria sachet som ka ye tang khan keima dang lamna runum khala ka kongkal hi ka jang mema thoha vak te ka nei to lova karin lo lamdain ka mel alo engin ka mai chuar te kha alo mar tha maya makka ti le mai ka zun thlum hi abnormal chho char boka tuna hian bom ni ka i zo chia ka kumte lo pat to wangin he RSC hi chu ezom zel kadu he RSC hi lovul zel ro se testimony nei tu hi shuai ani pakhat dang ilongai thale lokang vunwarin Renata stem food cell dampui before le after hi hanen la Renata stem food cell ai atanga avunwara dam chak zia chiang via ome Renata stem food cell je thi chu a thatak zetani tiani a hei hi atak tak Mizoram athil thleng ani a hanen wangwang taila before a khan avunwar kha anasa hle maya maro chu RSC ai no chuan alema kan mong khan after a chuan alore de ubek to maya he RSC thatzia helem before le after hian hatar lang chiang viak ome he RSC hi phone number kan tarlana hian acha theya aizul ko pui chung free delivery kan kalpuya tin thingtlang le mundang po kan thon thei bokani aman chung chang han soi le ta ila aman hi pakhat bom khat kan ti hi cheng sang thum zasari sumriat ania bom li kan ti hi course khat ni in chu cheng sing khat sanga le za som ni ani Renata company product Renata stem food cell RSC le Renatox detox ka thatpui dan kan lo ser weng cheu ke hi kumsang ni somni bathum vela tang to khan
thin tha lo wan ka boi chho renga ka thina that lo wangin ka mela thim ma thin tha lo mel chu in hre thiamin ka ring be seina nen Renetas den food sale RSC ka i veta a ka that pui chho dan chu min hre tu te hian an hre chiang mani thin that lo wanga ka mel dum kha tu na chuan ziam to takani lang thei khopin kadang lam zian muani tin kong ru zai to kania ka kong an zai tang khan kan mar fa dik lo chana ka keding lang hi ka ti che thei lo wa RSC bok ka ye tang khan tiang holin ka kal thei ta a tiang nen step te po ka kal thei to ni tin Renatox detox ka e tel boka a kha to ka in thiar har sa te men thin kha Renatox ka ye tang khan in thiar lama har sabna ka nei talo kalom tak zitani to na po ka e me ka thei anga nga e chun zon zel te po ka tumani lo that pui ve ngei teu khai rem ruata dur tlang leitan Renata detox that pui ke hun rei taka tang to a in thiar tha theilo in thiar chwa po a ek chok theilo har satna nei fo thin ka ni ya doctor ka in dir te hian ka pum hi min ben sang ma saber thin ka u nau te phei chuan bending ti ngai ni yang ti min hlau pui thin ko pa pummar ka ni thina fatty liver ka nei tel boka nuam taka in thiar kha ka cha ke mem thina ni Renata detoxi ka thian no sang pui atanga ka mel hria ka ni ya be se na sang tak nen ka e ve ta a ka ye tang khan mak tak mai ka in thiar sam ta ma ka fatty liver te hi aron chho pui veng ni mai hian ka feel the ni to na chuan pumpuar le in thiar thailo har sabna ka ni tamia lo ani kalom ma ke ma ang problem nei te nom chuan Renata detoxi lo e ve ngei turin ka du sak chewa ke po e chun som char ka tumani RT durtlang ke hi nar thalo wanga bu hil thailo doctor ten na chona sang bermin cho po a ziam to lo ni in RSC box nga kai zo nu hian nar fa wanga na engma nei to lovin mut ka ol sam ta mani tin ka ke tim ron tro chho hi a moi zel boka ma se tu na chuan RSC ka i nu atangin ke tin pa ngai chang thata ka ronom to a kalom mani ka sam tlana sa te po kha tu na chuan are ta beka tin ka mai hi abol na sa ma a bol na hnu te po amoi lo thin hle a ma se tu na chuan khangang zong kha are fai ta deu vek maya lom tak ka ni he product ka that pu da hi pathian mal somna ni rualin kan sales a siam than na ko nga hian a thok thatle ani ti chiang ma detox po ka itan le me ka that pu boka tu na chuan ka ziak tu hri lo mai nge RSC ka that pu dan hi chu min hre chiang lo dan chuan oyom lo hial zo ka ni ya ma se ke ma ai tu nge hian ka chiak loi si ani box nga ka e zo to a detox ka e le me ka RSC po e chun zum zel ka tumani chuwang chuan box li tanga box nga vel tal e ram a tha mal som na tam tak in lo dong ve theu don nia sang pui narf thalovin RSC that pui narf thalo ka ni awang hian ka kuding lam le ve lam hi ka mang thelo thina abi kin ka ding lam hi anasa le zola thleng sil don te hian karen manang mai hian ka fiu thina tui vot phei chu ka khoi ngam lova tui lum man nge ka ngai thina ni ana chwa phei chuan na chona injection ka la fo thina ni ka thian nu sang pui atang hian RSC hi ka lo mel hian ve a be se na sang tang nen ka e ve ta a tu na chuan tui vot khoi ka har sak tamia lova ka fa te hian makan ti zo hian ani ka vele ding lama har sabna ka nei talo ka lom tak zetani tin kan lar wang bok hian phei khok sang bun thelo shim kha tu na chuan pencil hil te po ka bun ve thei ta ka lom awang hian ka fa te nen hian e ho ve kila ka ti ya pa ke sang ber hi pahni la ka e char kan tumani ka that pu awang hian midang kan nan ang nei te nom chuan e ve ngei to khai ka du sake mem chuani RT durtlang ke hi pumpui long le thyroid le zungkong fel lo ka ni ya ka inen tir thina
ma son na lutuk hi ka nei lo riau thin hun ka hria Renata stem food cell hi ka evea a lo tha em maya ka thyroid wanga ngong bok puar te po ate ta veka ka pumpui long thib lutuk zana ka tho thin po ka tho talova zun kong fel lo zum tha thei lo tai puar tlak thin po a lo the pin zun po nuam to emema ka zun phuan na salutuk po a lo re ta a lo tha tak zetani e zel po ka tum ve ngar ngare atlom lutuk lo na aman nen ai me thoka ti ani zoni narf thalo le zan mu hil le theilovin are si thatpui ke hi narf thalo le zan mu thil har sate mem thin kan ia are si box khat ka etangin kan narf thalo a jiam chonga la zan kamu hil le theilo thin te jiam chowin tuna hian tui takin kamu hil chove thei to a kan narf thalo po a jia chho zela are si nge alo thani e chun zom zel katumani testimony nei tu ching pui ane ole voile khata testimony zong kan da seng lova video dot le che hian e are si ni phung tar lanani a mun taka lo thlir chok turin thlir tu te kan ngen le chewa in order na tur number te po karon tar lang boke ole are si chungchang kan ron fak thina a hi mem ti chungchang te kan ngai thadon ani pakana chuan packaging quality lo enila Renata logo full le design hi chianga adika blur lova a lem te chuan hetiang hian an siam thiam lo ani tin chu lova chuan Renata TM RSC TM le ingredients te po TM sign ne na kin vek bokani ingredients yung sa lu le taila ingredients si Switzerland company Nibil Egisiam Phytoceltec TM MDMU le Phytoceltec TM SVMU anman thuan ziaka endi chung chang hi chu Nibil Egi Renata hna le khan thon ngei ti certified na kan nei bokani adon le chuan Fairway CTM Syndoc TM Omanox TM Melon SOD TM te po hi registered trademark ingredients dik takan ni bokani tinadon le chuan packaging details sa khan 15 sachets into mg sakha zanga tin jek chianga Malaysia siam ti po amalam le hunlama a bokani palina chuan made in Malaysia tilanga chulaba GMP HACCP logo le Nibil AG Switzerland certificate po ay milani soibel hekela made in Malaysia tilang chiang nea owner of the right manufacturer chungchanga Renata Health World SDN BHD Shalam Selangor Malaysia tipo lang terbok tichuan adang khetur chu ingredients chungchang kha Switzerland atanga Phytoceltec MDNU le SVNU an nei ti kha certificate a khana lang to a chu raw material chu Malaysia an nalu ta Renata product an siam le ni quality marks a khan GMP HACCP MESTI halal logo te po oma hei hian Malaysia sarkarin an factory le an siam dan chungchang indika a certified to te na ni in raw material chungchang hi soile taila Switzerland atanga laklu ni in ma se a siam chona takle taking zong hi Malaysia ti vek ani ni hay tôi đã kan office kan ta Welcome. Thank you, sir. Welcome. Nice to meet you, sir. Welcome, madam. Thank you. Ole. Ano turo ni? ole hei hi
Renatox Renata product pakhat zawk RSC non zawk an peking mai ve mani he RSC Renata Stem Food Cell Renata company hi Bangladesh ami nilova Malaysia Kuala Lumpur ami nge ni Plant stem cells te hian skincare le hrisel na lama hlok na an nga ema wang khian nga event an hlo hle a heng stem cells te hian thil ti theina mak takan nei ani anma ni in tipungin anin siam tha theya chuba ka cell danga anin thak danglam theibok heng stem cells te hi hrisel na lama kan man tangkai theidan tur zir chian na tam tak nei aloni to a Dr. Fred Zuli, scientist Ming Thang le thiam tak chuan heng stem cells te hi hlok zoka kan man theinan plant cell culture phytocell tech amu chuak ta ani phytocell tech siam Malas domestica hi Swiss apple chikhat stem cell atanga lak chu ania epigenetic factors le metabolites khat ni in vun tinung rei thei tu ani phytocell tech a solar vitis hian vuna vengin atinawa atilang no pangbok Research uluk tak an nei nuwa Renata Health World chuan RSC formula ro pui tak apple le grape stem cell manga kanvun stem cell te damrei tir thei an siam chuak ta ani he formula a hian melon juice atanga lak SODB antioxidant chikhat atela clinically proven ani nge PRYC inflammation titlem thei le cancer thlen thei natna laka veng thei atel boka lunglam nat nalaka po aveng theibok Scientox Tibetan Plateau Tautin C Bactor na changalak chwa hian kum upator avenga thisenzam hrisel na ale blood circulation na apuibok pomegranate theibu fai achanga anlak chwa pomenox hian lunglam achan puya blood pressure atipa ngai bok Renata Stem Food Cell RSC hi tutan po ei thei ania achat na le hlok na sheturin nikhata pekhat zel ei turani he RSC hi ishisel na atan lo ei ve nge yang che